And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Trump puji Prabowo yang entakan meja saat pidato di sidang PBB. Bagaimana kalau dia marah? Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump berkelakar kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang mengentakkan meja berkali-kali saat pidato di sidang Majelis Umum ke-80 PBB di markas PBB, New York, Amerika Serikat, AS. Momen ini terjadi di ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, New York, ketika Prabowo menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East atas undangan Trump, pada Selasa, 23 September 2025. Awalnya, Trump memuji pidato Prabowo yang berapi-api. Trump menyebutnya sebagai pidato yang hebat. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Kata Trump, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden RI. Setelahnya, Trump berkelakar sambil menyebut bahwa tidak akan mudah jika berhadapan dengan Prabowo saat sedang marah. Pernyataan Trump ini mencairkan suasana dan direspons dengan senyuman serta tawa kecil oleh Prabowo. Terlihat juga beberapa petinggi negara lain di ruangan turut tersenyum. Di momen yang sama, Trump juga memuji pidato dari Emir Qatar Sheikh Tamim Ibn Hamad Al Thani dalam forum yang sama. Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ketiga berpidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB di markas PBB, New York, Amerika Serikat, AS, kemarin. Sejumlah isu diangkat kepala negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina. Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB. Terdapat 8 momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di markas PBB. Ada juga 8 kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.